Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge bir zaman jönünde habar beret. Ve laqad akhbarallazina la yantiqu anil hawa an zamanin na'uzu billahi an nudrikuhu aw an nakuna fihi. Peygamber uşunday bir zaman jönünde habar beret. Allah Taala bizi al zamanга jetүүдөн je oşolor menen jaşap kaluudan saktasın deyт hadisти жеткизген adam. Tilekке karşı biz oşol zamanda жасап атабыз. Merimdүү Peygamber bu hadisinde ya ta'alan nasi zamanun adamlarga uşunday bir zaman kelet. La yubalil mar'u ma ahaza minhu aminal. Adamlarga uşunday bir zaman kelet. Al zaman kelgende adamlar kaydan alganın, kaydan kelgenin sortta boy ilgebesen alıp jep kalat deyt. Adaldan bu, aramdan bu. Bar ele olsa oldu dep analizdebestен, izildebestен turup jep kalat. Adaldan bu, aramdan bu, piribul bolsa oldu, payda bolsa oldu deyt. Hurmattуу jamaat, жашообузда береке болсун десек, адал жашай десек, Кудай сүйсүн десек, Кудай Тааланын астында дуаларыбыз кабыл болсун десек, анда биз мына ошол мамилебизде анан эң негизгиси алкымыбыздан өткөн тамакта адал нерсеге көңүл бурушубуз керек экен. Анткени адал нерсе болбосо анда биздин абалыбыз өтө оор болот экен. Ошондуктан да Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir канча hadislerinde adal tamaka, adal jegenge, je bolbosом кереметтүү Kur'an bir канча ayatında ya eyyuhellezine amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ey iman keltirgender, biz sizlerge rızkı kılıp bergen adal, taza nerselerdi jegile deyt. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Biz sizlerge rızkı kılıp bergen taza nerselerdi jegile. Ve la tatgav fihi. Adal nerseden çekten çıkıp ketpegile. Adaldın çeginen çıkıp haramga kirip ketpegile. Fa yahilla aleykum gadabi. Eger oşonday kıla turgan bolsoңор, aramdan halaldan aramdın territoriyasına ötüp aram nerse jep jügörseңөр, anda selerge men açuum kelet. Açuum selerge adal bolot. Ve men yahlil aleyhi gadabi faqad hawa. Kimge menin qarım, açuum kese al tozakka barat deyt Allah Taala. Kuday Taala barыбызды tozakka baruudan saktasın. Hurmattуу jamaat, adal aram maselesi mına uşunday bolup bölünет экен. Буга özgöçө biz көңүл бурушubuz керек экен. Men jogorda ayткан маселелер боюнча, demek dualarımızın kabul bolуу себептери бул оозубуздан кирген адал таза нерселер экен.